umugoroba mwiza mwe mwakoze subscribe hano ku Izuba TV Rwanda. Tuba tuguretse muri mwanya makuru ku mutekano, politike ndetse na diplomasi. Nta makuru tugiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Turaza guhera ku muriro wongeye kwatswa hano mu teritwari ya Shabunda mu 2023 yagabye igitero simusiga, igitero rutura aho yatatse agace ka Kibanda Mangobo hano ngaha na gace gahuza teritwari ya Warungu ndetse na teritwari ya Shabunda. Umuriro waje kumvikana muri kano gace, amasasu ndetse n'abasirikare baje kugwa muri imirwano ni benshi cyane. Byose turaje tubikugezeho gatanu kuri gatanu ko bikomeje kwifata ku mirongo y'urugamba muri kano gace ka Kibanda Mangobo hafi ya Warungu ndetse na Shabunda. None kandi muri amakuru turaza kubwira ko muri teritwari ya Mwenga aho bita Kamituga, tubabwire ko aka gace vuba karaza kubatombe nyuma y'uko 2023 igeze mu birometero 30 gusa isatira kano gace no mirwano idasanzwe yamaze gufata uduce dutandukanye, arimo agace kitwa Churuwe ndetse n'akandi gace ka Chabundu kari muri Kabare kabafasha kwinjira neza muri teritwari ya Shabunda ndetse na teritwari ya Mwenga. Nanone kandi taza kubwira ko aka gace ka Kamituga kakomeje kumvikanamo imirwano nako gakungahaye ku mabuye y'agaciro no ku butaka bwa Kongo, ari nayo mpamvu 2023 ngigomba kugafata vuba bwanga no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone kandi muri amakuru tuzagaruka ku nama idasanzwe yawe mikano gace ka Kamituga, inama yahuje abasirikare b'ihuriro ry'ingabo za Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abayobozi muri kano gace ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi bigira hamwe, dore ko ngo bamaze kumenya ko bamwe mu basirikare ba 2023 bamaze kujya hano nga Kamituga mu buryo bw'ibanga ndetse vuba na bwango igitero simusiga cyagabwa muri kano gace teritwari ya Mwenga. None kandi tuzagaruka muri Masisi tubabwire ko drone za FARDC zongeye kwibasira ibirindiro bya 2023, zikaba ngari drone za kamikaze ndetse n'izindi drone z'ubutasi z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byose mu bikorwa bidasanzwe byo gutata 2023 ndetse bamenye neza aho ingabo za 2023 ziherereye ngo babe bagaba ibitero bidasanzwe byo kwirukana izi ngabo za 2023 ngo mu teritwari ya Masisi. Nkuko mubyumva, izi ni zimwe mu nkuru zikomeye cyane ku mutekano, politike ndetse na diplomasi yo kwinjiramo neza ku buryo burambuye. Tubitsa mwe mu banyi natwe bwa mbere kureba hasi gato video mugakanda like, subscribe ndetse mugakanda no kunzogera tumeza twibanira gatanu kuri gatanu muri amakuru ku buryo burambuye. Tudatinze reka twinjire neza mu makuru yacu ku buryo burambuye. Duhereye kuri imirwano idasanzwe ikomeje kumvikana hano mu teritwari ya Shabunda. Ni kuri uyu mugoroba hingabo za 2023 bakije umuriro mwinshi cyane muri teritwari ya Shabunda. Bibaye nyuma y'uko 2023 yatatse aka gace bita Kibanda Mangobo, akaba ari agace gakomeye cyane muri teritwari ya Shabunda, ngo dore ko bivuga ko ngara agace gahuza teritwari ya Warungu ndetse na teritwari ya Shabunda, akaba ari agace gakungahaye ku mabuye y'agaciro ndetse kagaragaramo abasirikare benshi cyane ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB ndetse n'inyeshyamba za FDLR. Dore aka gace ka Kibanda Mangobo kagaragaramo ibirombe byinshi cyane by'amabuye y'agaciro ndetse ibyinshi byahawe ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB nk'ingurane y'abasirikare b'Abarundi barwana ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barwanya ingabo za 2023. Ubu tuvugana aka gace ka Kibanda Mangobo kagaragaramo ingabo z'abasirikare b'Abarundi benshi cyane ndetse n'inyeshyamba za FDLR barindiriye ibirindiro byabo ndetse n'ibirombe byabo, dore ko bikanga ko 2023 isaha yose yakwataka aka gace ka Shabunda bikarangira ifasha aka gace gakomeye cyane ku ngabo za FDLR ndetse n'ingabo z'urundi ka Kibanda Mangobo. Reka tunyarukire muri teritwari ya Mwenga, hongeye kumvikana imirwano idasanzwe ndetse n'ikikango gikomeye cyane mu gace bita Kamituga hano mu misozi ya Mwenga. Hano nga bikanga ko 2023 igiye kugaba igitero rutura cyo kwigara kano gace ka Kamituga kagaragaramo amabuye y'agaciro menshi cyane. Ni nyuma y'uko ingabo za 2023 zafashe uduce tubiri ari two Churuwe ndetse n'akandi gace ka Chabundu hano ngaha ni muri Kabare, akaba ari agace kabafasha kwinjira muri Shabunda ndetse na teritwari ya Mwenga. 2023 ubu tuvuga nigeze mu birometero bigera muri 30 yegera kano gace ka Kamituga, ndetse ivuga ko igomba kugafata mu minsi mike cyane iri imbere, dore ko yatatse yivuye inyuma ndetse igomba kwirukana abasirikare ndetse n'inyeshyamba za FDL ndetse n'ingabo za Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC.
Ibi bibaye nyuma y'uko kuri uyu munsi hongeye guterana inama idasanzwe no muri kano gace ka Kamituga, akaba ari inama yahuzaga umuyobozi wa kano gace, umuyobozi w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda no muri kano gace ka Kamituga by'umwihariko muri teritwari ya Mwenga ndetse n'abaturage muri kano gace ka Kamituga. Ni inama rigamije kwigira hamwe iby'urugamba rugiye kumvikana no muri Kamituga ndetse no kubwira abaturage kuba maso, ngo dore ko bamaze kwakira ko bamwe mu basirikare ba 23 bamaze kugera no Kamituga mu buryo bw'ibanga ndetse mu buryo bukomeye cyane, dore ko n'ingabo za 23 zikomeje gusatira kano gace ka Kamituga bava muri tino duce twa Curuwe ndetse na Cabundu muri Kabare berekeza teritwari ya Mwenga by'umwihariko muri kano gace ka Kamituga ndetse bakomereza Shabunda muri kano gace ka Kibanda Mangobo. Hose biteguye kuhafata vuba na bwango muri iyi minsi igiye kuza, dore ko intare za Sanambwe zariye Karungu ndetse zateye ubwoba butegetsi bwa Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi FDNB. Nanone kandi reka dukomereza amakuru yacu muri teritwari ya Masisi. Hongeye kumvikana imirwano idasanzwe ndetse drone z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zongeye kwibasira ikirere cya 23. Ku birindiro bya 23 muri teritwari ya Masisi hongeye kugaragara drone zo mu bwoko bwa kamikazi ndetse na za drone z'ubutasi z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byose mu bikorwa bihambaye cyane, aho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gutata ndetse yivuye inyuma ihigaho 23 yaba ifite birindiro hari hose no muri teritwari ya Masisi mu bikorwa bitoshye cyane byo kugaba ibitero bidasanzwe ku birindiro bya 23, ngo bakaba bakwirukana izi ngabo za 23 ngo muri teritwari ya Masisi, dore ko zamaze kwigarura mu bice bitandukanye ngo muri teritwari ya Masisi, dore ko iyi teritwari igaragaramo ingabo za 23 nyinshi cyane kurusha izigaragaramo ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu mugoroba 23 isitanga gasopu yihuse cyane ku gisirikare cya Kongo FARDC babwira ko indi drone nongeye kugaragara mu kirere kirimo ingabo za 23 iraza guhita ihanurwa ndetse baraba batangije igikorwa cy'ubushotoranyi, dore ko 23 itangaje ko irahita igaba igitero simusiga, igitero rutura ku ngabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone kandi twongeye kubasuhuza tunabaha ikaze mwe mwamaze gukora subscribe hano ku Izuba TV Rwanda. Birumvikana tugarutse muri wa mwanya w'amakuru agezweho ku mutekano, politike ndetse na diplomasi mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugarutse muri ya mirwano idasanzwe ikomeje kubera muri Sud Kivu ku butaka bwa Kongo, ikomeje gucakirana ku ruhande rwa 23 ndetse no ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa. N'imirwano yongeye kumvikana muri teritwari ya Mwenga ndetse naho bita Shabunda, tutibagiwe na teritwari ya Warungu, dore ko izi teritwari zose zihanye imbibi hano ngaha muri Sud Kivu, zinafatanye na teritwari ya Uvira itayambukirana i Burundi kwa General Neva. Ese byifashe bite muri tuno duce? Bwakeye bute? Ese imirwano ikomeje kuba yagenda iti hano muri Sud Kivu ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ni imirwano idasanzwe yongeye kumvikana hano ku butaka bwa Kongo, aho nyaboneka ingabo z'Uburundi zikomeje gukubitwa ndetse no gutsikirira muri imirwano ikomeje kubera hano muri Sud Kivu ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mugiye kure nyaboneka tugiye kwinjira neza muri aya makuru uburyo burambuye, tobere hamwe muri teritwari ya Shabunda, teritwari ya Mwenga, teritwari ya Fizi, teritwari ya Uvira ndetse na teritwari ya Warungu, uko imirwano ihagaze hagati y'ingabo za 23 ndetse n'abarwana ku ruhande rwa Kinshasa, harimo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'Uburundi FDNB, tutibagiwe na zangabo z'abacancuro bose bayobowe na Alec Prince baje guhangana n'ingabo za 23. Nyaboneka nibo banye natwe bwa mbere, reba hasi gato video kandi like, subscribe ndetse ukande no kunzoje kujya dukomeza kwibanira gatanu kuri gatanu by'umwihariko mu makuru ku butaka bwa Kongo buri ko tumaze kuyashiraho. Tudatinze rero reka twinjiye makuru yacu ku buryo burambuye. Reba neza iyi map tugushize imbere, ni map yerekana imirwano uko ihagaze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Sud Kivu.
nk'uko mubibona ingabo z'ama 23 tuvugana ziherereye muri teritwari ya Mwenga. Nk'uko mubibona teritwari ya Mwenga iri hagati ikikijwe n'izindi teritwari, aho iburyo hari teritwari ya Uvira ihita ikora ku gihugu cy'u Burundi, ndetse mu majyepfo ugana amajyepfo y'uburyo hari teritwari ya Fizi, ndetse ibumoso hakaza teritwari ya Shabunda nayo ikomeje kumvikanamo imirwano idasanzwe ku butaka bwa Kongo, ndetse no mu majyaruguru hakaba hari teritwari ya Warungu. Hose utu duce twose tukomeje kumvikanamo imirwano idasanzwe hagati y'ihuriro rya AFC M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubu tuvugana ingabo z'ama 23 nyinshi cyane ziherereye muri teritwari ya Mwenga, ndetse bisa naho ingabo za AFC M23 zamaze kwigarurira teritwari ya Mwenga, dore ko n'abasirikare barwana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basigaye muri teritwari ya Mwenga ari benshi, dore ko n'abasigayemo baba bihishe cyane birinda ko ama 23 yabavumbura, dore ko yabamerera nabi ku buryo bukomeye cyane. Muri iyi mirwano idasanzwe ikomeje kumvikana muri Sud Kivu, bikomeje kugaragara ko ingabo z'Abarundi zikomeje kubabarira muri iyi mirwano ku buryo aribo bari gupfa ku murongo y'urugamba ndwa ku butaka bwa Kongo, cyane cyane muri teritwari ya Mwenga aho ihana imbibi na teritwari ya Uvira. Ni nyuma y'uko Perezida General Neva ndetse na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babonye ko aka gace ka Uvira ndetse na teritwari ya Shabunda harimo amabuye y'agaciro menshi cyane, batifuza ko ama 23 yafata utu duce kuko yahita yigarura nayo mabuye y'agaciro. Bakomeje kurunda abasirikare benshi cyane muri teritwari ya Uvira ndetse na teritwari ya Shabunda kugira ama 23 idapfa kuhafata ku buryo bworoshye cyane. Gusa ibyo biri kubusa, dore ko ama 23 nayo ikomeje kurwana umuhenerezo ngomba gufata utu duce ku bubi n'ubwiza. Ingabo z'Abarundi ziri guturuka ku mupaka uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Kongo uri hano ngaha kuri Uvira, nk'uko muri kubibona kuri iyi map, dore ko Uvira ihana imbibi neza n'igihugu cy'u Burundi. Bari kwinjira bacengera muri uyu mujyi wa Uvira bashaka kwinjira muri Mwenga kugira barwanye ama 23, gusa nibikuborohera. Mu mibare tumaze kwakira barenga 600 basirikare b'u Burundi maze kugwa muri imirwano ikomeje kubahuza n'ingabo z'ihuriro rya AFC M23 hano ku mupaka uhuza teritwari ya Uvira ndetse na teritwari ya Mwenga, ndetse n'abandi bari guturuka muri teritwari ya Warungu. Hejuru bivuga ko harimo zimwe mu nyeshyamba za FDL ndetse n'abacancuro bayobowe na Eric Prince bigurunze muri teritwari ya Warungu, nabo bari gushaka kwataka ama 23 hano muri teritwari ya Mwenga. Gusa n'urugamba toshi cyane ukomeje kumvikanamo amasasu menshi cyane, urusaku rw'imbunda ziremereye ndetse n'izorohereye ndetse n'amakompara, dore ko na drone za FARDC zikomeje gukora akazi hano ngaha muri teritwari ya Mwenga ndetse na teritwari ya Warungu. Iyi mirwano ikomeje gutitiza ku ruhande rwa FARDC, cyane cyane ingabo z'Abarundi zaje kwifatanya n'abasirikare ba Bwana Felix Antoine Tshisekedi, dore ko ama 23 udutende ikomeje kubakorera muri tuno duce ngo duhambaye cyane, ngo nyuma yo kugerageza kugaba ibitero bitunguranye cyane ku ngabo z'ama 23 mu birindiro bikomeye cyane bafite no muri teritwari ya Mwenga. Gusa nibibahire habe namba, dore ko ama 23 bari gusanga yabiteguye ikabarohaho imvura y'amasasu menshi cyane ndetse bagatikira, dore ko ngo abasirikare b'u Burundi bo bari kugwa hano ngaha muri iyi mirwano, dore ko ngo umubare mwinshi w'abasirikare bari kwataka ama 23 ku ruhande rwa Kinshasa ngari ingabo z'igihugu cy'u Burundi, ngo dore ko bari kwataka baturutse cyane cyane muri teritwari ya Uvira ndetse na teritwari ya Warungu, byose byegereye igihugu cy'u Burundi. Numwe iby'imirwano ndetse n'ibikorwa by'intambara bikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Sud Kivu bikomeje guhama ndetse no guterera ubwoba benshi cyane hano ku butaka bwa Kongo. Abantu benshi bakomeje kwibaza ese no kubera iki ingabo z'u Burundi arizo zikomeje gupfira muri imirwano hano ngaho ku butaka bwa Kongo, aho bikomeje kuvuga ko ngabarenga 600 bamaze kugwa mu mirwano ngaho mu teritwari ya Mwenga ku butaka bwa Kongo ari abasirikare b'Abarundi. Gusa amakuru dufite nuko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abasirikare bamaze gutitira
bahaba ma 23 nyuma yuko ibirukanye ndetse babonye imirwanire yabo muri teritwari zitandukanye ndetse n'utundi duce dutandukanye bagiye bafata ku butaka bwa Kongo, harimo intambara yabaye Igoma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse naho bita Ibikavu muri Sud Kivu ku butaka bwa Kongo. Mu mirwano yatumye ma 23 yigarura tuno duce ngo yahamuye by'umwihariko abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse bamaze kubona ko ngari byo bigiye kubanunga muri Sud Kivu nyuma yuko ma 23 zikomeje gusatira teritwari ya Uvira ndetse na teritwari ya Shabunda. Bavuga ko ngo bagiye kuzifata vuba na bwango, dore ko ma 23 yamaze kubaka ibintu bikomeye cyane ngo muri teritwari ya Mwenga ndetse byamaze gutangazwa ko ma 23 ubu yamaze kugeza bamwe mu basirikare bayo muri teritwari ya Shabunda ndetse no muri teritwari ya Uvira. Ubu tuvugana amakuru ahari aravuga ko ma 23 igiye gufatira rimwe izi teritwari ebyiri zishyikije teritwari ya Uvira iburyo n'ibumoso ikazifatira icyarimwe, kuko ma 23 niwo mugambi ukomeye cyane ndetse igomba gushyira mu bikorwa muri iyi minsi mu gihe gito kitarambiranye nk'uko byaje gutangazwa n'umuvugizi mu bya gisirikare wa AFC ma 23. Nanone kandi